lifted me. So we sing the bottom, the last three lines. Love lifted me. Let's go. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. All right, so we're going to start. Lean forward. Let's go. Lean forward, lean backwards, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Lean forward, lean backwards, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Love lifted me. We still follow the same thing. Love lifted me. Follow him. Are you doing it? Yeah, be seated. All right, so let's go. Lean forward, lean backward. We're going to see the ones who will be able to do it perfectly. All right, we are watching. Lean forward. One, go. Lean forward, lean backwards, to the left, to the right. Stand up. Stand up. Sit down. Sit down. To the left. To the left, to the right. Lean forward, lean backwards, to the left, To the right. Stand up. stand up, Sit down. sit down. To the left. To the left, To the right. to the love lifted Love- me. Love backwards, to the lifted left, me. Watch to him, the watch right. him. Stand up. Love Sit down. lifted To the me when nothing else could help. Love lifted. Wow, some of you are getting it. I love it. I love it. Love lifted me. Love lifted me. All right, that's so nice. Love lifted me. I love it. Yeah. When nothing else could help, love lifted me. Oh, I'm enjoying this. Love lifted me. Love lifted me. Come on, brother, you are missing it. Let's go. Love lifted me. When nothing else, when nothing else could help, love lifted me. One more time. Let's go. Love. Love lifted me. Wow, wow, wow. Love lifted me. When nothing else could help. Love lifted me. Put your hands together for yourselves. I am super, super duper excited. That is so nice. I love it. I love it. All right. Man, why don't we give a round of applause to our musician? He did a great job. We want to welcome you at this time. We want to welcome you at this time. Microphones. We want to welcome you at this time to the Summer Blast. If you're excited to be here tonight, why don't you clap your hands in this room? Queremos invitarlos esta noche a el Blast del verano. Si usted está contento de estar aquí, un fuerte aplauso. So here's how it's going. Yes. Yes. So here's how it's gonna work. When I say summer, I want you to say blast. Summer? Oh, y'all could do better than that. I just came from Akron and did the same thing and they blew the roof off. Now Philly can do better than Akron. So let's try that again. When I say summer, you say blast. Summer! Blast! Summer! Blast! One more time. Summer! Blast! All right. Yes. That was fantastic. We love it. We love it. We love it. Well, my name is Cole Joe, and I am your host. I am your host for
this Summer Blast. I am your host for this Summer Blast, and I'm excited to be here today. Mi nombre es Cocho y soy su huésped para esta noche en el verano, en el Blast, y estoy contento de estar aquí con ustedes. And let me see the hands of those who this is your first night at Summer Blast. Primera First noche night. aquí, levante su mano. All right, welcome. Give a round of applause to Bienvenidos, yourselves. un fuerte aplauso para ellos. All right, let me see the hands of those who came last night to the Summer Los que Blast. vinieron anoche, levanten sus manos. All right, Okay, welcome, muy welcome, bien. welcome, welcome, welcome. Bienvenidos, bienvenidos. Well, what is the Summer Blast? ¿Y qué es el Blast del verano? It's a 1 week long event Es un evento de una semana where every single night donde cada noche we are blessing you, the community, estamos bendiciendo a la comunidad with different things that you need. con diferentes cosas que se So necesitan. last night was our first night, Anoche fue nuestra primera and we noche blessed every single child with backpacks and school y supplies. cada niño fue bendecido con toda Yes. clase de suplimiento para la escuela. We gave out over 200 of them yesterday. Dimos más de 200 artículos ayer. And then tonight, Esta noche, drum roll please. así una tamborita. A ver. All right. We are giving out free laundry supplies to the Estamos community. dando suplido de lavar ropa. And we got Muy the bien. good stuff for you. Así que tenemos las cosas buenas. We got that Tide. Tenemos el Tide, We got that Gain. tenemos el Gain, And so we got bleach in there. ahí tenemos el Bleach, We got them dryer sheets in there for you. tenemos toda clase Come on, de I'm not cosas. hearing it. I'm not hearing it. No lo estamos escuchando. All right. Now, tomorrow is a special night. Esta noche, mañana es Make una sure noche you find especial. yourself here. I'm sorry. Make sure you come here. Así que asegúrense de venir Because también. tomorrow night we are giving out free gas cards tomorrow Porque night. mañana tarjetas de gasolina de gratis. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. So come on out to the Summer Blast. Vengan mañana para este Blast del verano. Now here's what I want you to know. Y quiero que sepan esto. Every night before the blast, Cada noche antes del Blast every night before the giveaway, o antes de la rifa, just like we put on the Facebook advertisement, así como pusimos en la advertencia en Facebook, we do a few things. hacemos algunas cosas. First, we give out some prizes. Primero damos algunos obsequios. Who wants to win a prize tonight? ¿Quién se quiere ganar obsequios? All right, hold on to your Ah. blue raffle ticket. Aguántense con esas tickets The de la rifa. Oh, sorry, well, Oh. it's a ticket. Just hold on to your ticket. All right? Aguántense los tickets, All morados, lo que sean. Now here's the next thing. Y esto es lo próximo. We do one more song, Hacemos una canción and then I adicional. give you a short message Le voy a dar un mensaje pequeño to lift up your spirit. para que se les reavive el We don't waste your espíritu. time at all, Así que no pierdan mucho tiempo. and then you'll be on your way. Y luego Not- se van a sus casas. Not only do we have laundry supplies for you, Tenemos el suplido de we asuntos de also lavar. have food for you too. También tenemos comida para ustedes. And so this is every single night. Esto es cada noche. And so find yourself here Así que vengan y no se olviden. and let somebody else come along too. Y también inviten a otra persona que venga también. All right, so at this moment, I want to invite someone special on stage. Ahora voy a pedir a una persona muy I want especial to que invite the venga. pastor of the church to come on up at this El pastor time. de la iglesia, démosle una Why don't we give him a bienvenida. hand as he comes on up? Ahí está. Welcome, welcome, welcome. Bienvenidos, bienvenidos, Are you bienvenidos. happy to be here? Are ¿Están you really contentos? happy to be here? ¿Están contentos de estar aquí? Can you say amen? ¿Pueden decir amén? Another one, amen. Otro amén. Praise be to God. So it's time for us to listen to good music, and then we have a quick word of prayer, and then we launch on to the next Así que item. tenemos buena música, una oración y vamos a comenzar. Oh, okay. All right, let's hold up those blue raffle tickets. ¿Ok? Aguanten Okay, guys. esas taquillas This, moradas. this is my 6th week doing this, and every time it was blue, so forgive me. All right, we got the purple raffle tickets. Perdónenme si digo azul, pero es morado. Is it purple or is it blue? All right, so we got the okay. purple raffle tickets. Can somebody Son say morados, pick son me? morados. Can somebody say pick me? Vamos a ver el número. Pick let's me. see the number. All right, all All right, right. all right, all right. Digan, escójame a mí. Okay, let's show them what they're getting tonight. Vamos a Ticket ver. number. Hold on, Pastor. Let's show them what they're getting tonight. Déjenme mostrarles lo que van a Somebody is recibir. going home
with a brand new Blender Pro chopper and grinder, Linkhoff. I don't know. It looks good. You going home with this tonight? Who's taking this one home tonight? Licuadora. All right. Trituradora. All right, so look at your ticket. I'm calling the numbers there. 951 951 93 93 235. We have a winner. Come here. Come up. Oh, yes. No, let's see. What's your number? Let's see. Hold on to the ticket. It's a match. Yes, it It's does. a match. What's your name for me, man? Lynn. Everybody give Lynn a round of applause tonight. All right. Démele un aplauso a ella. All right. We got the next one going out. So Pastor's going to go ahead and pick it. El próximo regalo, Someone el say, pastor lo va a "Pick me." escoger. Digan, Y'all don't escójame a want mí. it. Someone say, pick me. Escójame a mí. Right. Ticket number 951 Números 951 3 93 2 3 2 4. 3 4. Oh. There you go. Come on up. All right. Let me see. Let's check the number. Yeah, that's correct. That's correct. What's your name for me, We man? have a match. Huh? Niani? Everybody give Niani a round of applause Un aplauso tonight. para Diani. Are you having a good time tonight, everybody? All right. So at ¿Están this moment, gozándose esta noche, sí o no? this Sí. moment, the pastor of the church is going to say a prayer for you. Así que el pastor va a tener una oración. Please bow your heads as we pray. Podemos cerrar los ojos para orar. Our Father in heaven, thank you so much. We have come again. Nuestro Padre en el Yesterday cielo, you came in gracias. your power and might to Hemos bless us. vuelto y ayer hemos visto el poder So tuyo. Señor. today we are expecting your blessing. Y hoy esperamos tu So bendición. speak to us, O God. Háblanos Touch hoy our hearts, O God. y toca los Bring labios us de él. closer to you, O Father. Y We estamos know that frente a you ti, alone Señor. can give us Que peace. solamente tú nos puedes dar paz. So let us experience your special peace tonight. Ayúdanos a experimentar tu For we paz pray especial. in the name of Jesus Christ, Que our oramos en Lord. el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right. We want to invite up our music team to sing our theme song, and then I'm going to come right back up. We got a Así que short nuestro message for you. equipo de música va a cantar nuestro himno tema y luego seguimos. All right, so our theme song, there's a name I love to hear. I love to sing it with. It sounds like music in my ears. The sweetest name on earth. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved. Raise your hand. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved. Oh, do you love Jesus? Oh, how
someone. You love Jesus. Oh, how you love Jesus. Oh, how you love Jesus. Because he first loved. Oh, how we love Jesus. Oh, shake someone's hand. Shake someone's hand. We love Jesus. Oh, how we love Jesus. Shake a hand, shake a hand. Oh, how we love Jesus because he first loved me. Oh, how we love Jesus. Oh, how we love Jesus. Oh, how we love Jesus. Oh, how we love Jesus because he first loved me. Awesome. Have you been blessed so far tonight? All Están right. gozando hasta ahora, ¿verdad? So tonight I got a short message for you. Esta noche tengo un mensaje corto para And ustedes. tonight I want to talk to you Quiero hablarles acerca de, about how to avoid burnout in your life. quiero hablar de cómo evitar el desgaste en su vida. Has anybody ever felt burned out before? ¿Alguna persona se ha sentido desgastada? Well, tonight I want to talk to you about how to avoid it. Esta noche quiero hablarle de cómo evitarlo. Here's what I've learned. Esto es lo que hemos aprendido. I've learned that everybody in life goes through stress. Todo el mundo atraviesa un tiempo de estrés. Anybody here tonight, you stressed out sometimes? Let me see. ¿Alguien Anybody aquí stressed se ha out? sentido Oh, that's- estresado? Come on, tell me the truth. I said, are you stressed out sometimes? Si se ha sentido estresado, levante la mano. Because a lot of things can give you stress. Muchas cosas nos pueden dar estrés. Sometimes your work gives you stress. Su trabajo le puede dar estrés. They just make you wake up too early, A veces le hacen levantar muy temprano and you can't stand your manager. y no pueden encarar su gerente. Or maybe you are the manager. Lord have mercy. O quizás tú eres el gerente. Everybody gets stressed out. Todo el mundo se estresa. Sometimes your bank account stresses you out. A veces su número de cuenta You o see, su my cuenta bank account- le estresa. All the zeros are in the wrong place. Mi cuenta bancaria, todos los ceros están en el lado equivocado. Come on, can I get a witness in here tonight? Así que, ¿cuántos I'm creen telling eso? you, your bank account can stress you out. Su cuenta bancaria le puede estresar. Sometimes it's your health that stress you out. A veces es la salud que nos estresa. You wake up in the morning Se levantan por la mañana and your knee is singing songs to you. Come on, y somebody. ahí la rodilla le está hablando mal. Or you try to stand up O trata de levantarse and your back don't straighten the same way y no como que la more. espalda no se endereza bien. Come on, don't leave me up here by myself. O soy yo el único. Y'all know I'm telling the truth. Yo sé, ¿saben Come que on, estoy can I diciendo get a la witness, verdad? somebody? Así que tengo que hablar con alguien. Oh, I got another thing that stress you out. Tengo otra cosa que también le estresa. You see, you ain't got to talk about your kids like that. Ella dice los hijos. Because no, sometimes relationship drama stress you out. a veces las relaciones Come on, tell the nos truth in here, estresan. somebody. Así que tenemos que Some hablar of de y'all eso. got some baby daddy drama. Come on. Oh, they quiet. Algunos de ustedes tienen un drama con el bebé You mad you ain't getting the child support. Come on, somebody. y no están pagando la Or on manutención. the flip hand, you got baby mama drama. You see it go both ways. Algunos tienen el drama del bebé y la mamá y el papá. Or let me get a little serious. Sometimes your own mental health stress you out. A veces la salud mental nos estresa. Come on, we don't talk about that enough, right? Así que podemos hablar de eso. You anxious, Están ansiosos, you depressed, deprimidos all of it is stress. y todo ese estrés. And if you don't handle it properly, Si usted no lo maneja it can apropiadamente, lead to burnout. usted puede llegar al agotamiento. Burnout is where you lose energy. El agotamiento es donde llegamos mal. You wake up in the morning, you don't want to do nothing no Usted se more. levanta por la mañana, no quiere hacer nada. But if you really don't handle it right, Pero si no lo maneja bien, it can lead to blackout. puede llegar a un oscurecimiento de su mente. That's where you lose purpose. Ahí es donde usted pierde el propósito. And you don't even want to do anything anymore. Usted no quiere hacer nada más. So you got to make sure you handle stress right.
Así que tenemos que saber cómo manejar el estrés But correctamente. unfortunately, some people handle stress wrong. Algunas personas manejan el estrés Some equivocadamente. people turn to the alcohol bottle. Algunos se tornan a la botella del alcohol. Some people turn to drugs. Algunos a las drogas. Some of y'all take a little too much trips to McDonald's. Algunos van un poquito más allá y van mucho a McDonald's. Come on, don't get quiet on me now. ¿Sí o no? You've been with me this whole time. Y están ahí todo el tiempo. It's the truth. Am I telling the truth, somebody? ¿Es cierto, sí o no? You start eating too much chocolate Están comiendo mucho chocolate because you stressed out. porque están estresados. And then it's going everywhere you don't want it to go. Come on, somebody. Y esas calorías van donde usted no quiere que vaya. Or some of us, Algunos de nosotros, when we stressed out, cuando estamos we estresados, stop handling our business in life. dejamos de manejar nuestros asuntos de Your la vida. bills unpaid. Las facturas no se pagan. You're missing all your doctor's appointments Las citas al médico la dejamos because you're stressed out. porque está estresado. Or some of us, we start to draw away from people. Algunas personas se alejan de las personas. But tonight, I want to let you know, Pero esta noche le quiero dejar saber if you're going to handle your stress right, que si usted no maneja su estrés don't turn to the correctamente, bottle. no se vaya a la botella, Don't turn to the junk food. no se vaya a las comidas chatarras, Don't turn to isolation. no se vaya en el alejamiento. But tonight, I want you to try something else. Pero esta noche le voy a ofrecer otra cosa. Tonight, I want you to try Jesus. Come on, Quiero que somebody. comiencen y traten a Jesús. Come on, Amén. somebody. I want you to try Jesus. Comiencen y traten a Jesús. And let me tell you why. Déjenme decirles por qué. Because Jesus gives you a promise. Jesús te da descanso. He says, come to me if you're feeling stressed. Venid a mí todos los que estéis cansados. Come to me if you're feeling tired. Venid a mí los que estén And he estresados. gives you an amazing promise. Él te va a dar una promesa increíble He says, I y dice, yo will give te daré you rest. descanso. Anybody looking for rest from Jesus ¿Alguien tonight? necesita descanso de Jesús? Amén. Jesus can give you rest. Jesús te puede dar And I want to descanso. tell you something tonight. Quiero decirles algo esta noche. As a reminder Como un recordatorio that every single week de cada semana, he gives you rest, Él te da descanso. Jesus has given you a precious gift. Jesús te ha dado un regalo precioso. And do you know what this gift is called? ¿Saben lo que se llama? ¿Cómo se llama este This gift is regalo? called the Sabbath. Este regalo se llama el sábado. In English, I want you to say the word Sabbath. En Say it inglés digan Sabbath. one more time. Una vez It's called the Sabbath. se llama sábado. Now, I want you to know what the Sabbath is Quiero que sepan lo que es el sábado, because it's a precious gift for you. porque es un regalo precioso para usted. The Sabbath is one day in the week El sábado es un día a la semana that God has set aside que Dios ha separado, not just for you to rest, no solo para que tú but descanses, also for you to recover. pero también para que tú te recuperes. Come on, it's all right to put your hands together. That's all right. Dígale, qué lindo, ¿verdad? Because God knows you get tired. Porque Dios sabe que tú te Because te I cansas. don't know about you, Pero no sé de ti, but during the course of the week, pero durante la semana I feel beat up. yo me siento agotado. Sometimes I get beat up emotionally. A veces me siento agotado emocionalmente. Sometimes I get beat up spiritually. A veces espiritualmente. Sometimes I get beat up mentally. O a veces mentalmente. Sometimes I even get beat up physically. O a veces físicamente. But thank God for the Sabbath. Pero gracias a Dios por el Because sábado. every week when the Sabbath comes, Porque cada semana oh, cuando viene I el feel a little sábado, pep in my step. Come on yo back. me siento un poco mejor con mis I feel pasos. my mind get stronger Mi again. mente se pone I más feel my fuerte. spirit get Mi stronger again. espíritu se pone mejor. Because I get to rest Porque puedo and I get descansar to recover y puedo because I'm recuperarme. enjoying the gift of the Sabbath. Porque estoy gozándome del regalo del sábado. And so tonight, what I want to do, Así que esta noche lo que quiero hacer, I got 20 minutes left. tengo 20 minutos solamente. I me want to quedan. give you 4 important lessons about the Sabbath Voy a tonight. darles 4 lecciones importantes acerca del sábado. Not 1, No una, not 2, no 2, not 3, no 3. but how many, everybody? ¿Pero cuántas? Come on, 4. talk to me. How many, everybody? ¿Cuántas? 4. I'm going to give you 4 tonight. Les voy a dar 4 esta noche. I'm not going to waste your time. No les Here's voy the a- first one. El primero es, The Sabbath el sábado was not made for a few people, no fue hecho para algunas personas, but the Sabbath
Pero el sábado was made for fue everybody. hecho para todo el mundo. Say the word everybody. Digan todo el mundo. Say the word everybody. Todo el mundo. The Sabbath was made for everybody. El sábado fue hecho para todo el mundo. Some people think the Sabbath was only made for Jews. Algunas personas piensan que el sábado fue hecho para los judíos. Some people think the Sabbath was only made for Seventh-day Adventists. O que fue hecho para los adventistas del séptimo No, día. I want you to know it was made for everybody. Quiero que decirle que fue hecho para todo el mundo. Years ago, there was a show on TV. Años atrás And había the un show show was en called the televisión. Oprah Winfrey Show. ¿Te acuerdan del show de Oprah Winfrey? And one day on the show, Y una vez en el show, she gave everybody a box. ella le dio a todo el mundo una caja And she said, when you open the box, y dijo, cuando abran esa caja, one person is going to have a key. una persona va a tener llave And dentro de that esa key will caja. be to a new car. Y esa persona va a recibir un carro Well, nuevo. if you looked at the show, Y cuando tú ves el show, everybody was holding their box. la intensidad, todo el mundo aguantando su Heart caja. beating really fast. ¿Será que mi caja tiene And then la finally she llave? said, open the box. Y todo el mundo abrió la caja. And once they opened the Y box, cuando abrieron la caja, everybody realized they had a key. todo el mundo se dio cuenta que tenía una llave dentro de la And so caja. so Oprah started shouting from the front. Entonces Oprah gritó desde al She frente. said, you get a car. Dijo, tú recibes And un carro. you get a car. Y tú recibes And un carro. you get a Y car. tú recibes And un you carro. get a car. Y tú recibes un I carro. wish I was there that day. Come on, somebody. Ojalá yo estuviera allí también. She recibiendo said, un carro. everybody gets a car. Todo el mundo allí recibió un And carro. tonight, I want you to know something. Y esta noche quiero que sepan algo. That's the same thing Jesus says Eso to es lo you. mismo que Jesús dijo. He says, you get to enjoy the gift of the Dice, Sabbath. tú vas a gozar And del you regalo. get to enjoy the Tú gift of vas the a gozar el Sabbath. regalo. And you get to Tú enjoy the vas a gift of the gozar Sabbath. el regalo. Everybody gets to enjoy Todo the el gift. mundo recibe el regalo. Because the gift is Y for goza everyone. porque el regalo es para todo el mundo. Now, how do I know the gift is for everyone? ¿Cómo sabré yo que el regalo es para todo el mundo? Listen to me carefully now. Escúchenme. Because the Sabbath was made in the beginning of the world. El sábado fue hecho al principio de la creación And del because mundo. the Sabbath was made in the beginning of the world, Y debido a que el sábado fue hecho al principio de la creación del mundo, it means the Sabbath was meant for the whole world. quiere decir que el sábado fue hecho para el mundo entero. And so after God made the world in 6 days, Así que después de que Dios creó el the Bible mundo en says he 6 did días, something special on the la seventh day. Biblia dice que él hizo algo especial Woo! en el I sábado. want you to see it, Y everybody. quiero que vean todo esto. Genesis 2, verse 2 and 3. Génesis 2 y 3. The Bible says, and on the seventh day, Dice la Biblia, en el God séptimo día, ended the work which he had done. Dios terminó el trabajo que había hecho. And then he did 3 things on the seventh Y day. hizo 3 cosas en el I séptimo like the día. first one. Me gusta lo primero que hizo. First thing the Bible says is that he blessed it. Lo primero que dice la Biblia que él hizo fue que lo bendijo. I want you to know that every week when the Sabbath comes, Quiero saber que sepan que cada semana cuando llega el it's a sábado reminder that everything is blessed. es un recordatorio de que todo está bendecido. The air is blessed. El aire está bendecido. The grass is blessed. La grama está The bendecida. road is blessed. La And carretera. guess what, Todo somebody? está bendecido. Y If ¿sabe you qué? keep the Sabbath, Si usted guarda I el said, if sábado, you keep the si Sabbath, usted guarda el sábado, then you are blessed. usted está bendecido. Do I have any blessed people in the house here today? Hay personas bendecidas aquí hoy. Come on, I want you to know Okay. something tonight. Quiero decirles algo también. Every week when the Sabbath comes, Cada sábado, o It- cada semana cuando viene el sábado, it is a reminder es un that you recordatorio may not have the car that you want, de quizás no tengas el carro que you quieras, may not have the house that you o want, la casa que quieras, you may not have the spouse that you want, o todo el tipo que necesites. but if you got food on your table, Pero si usted tiene comida en su then you are mesa, blessed. usted está If bendecido. you got a roof over your head, Si tienes un techo en come su on, casa, you are blessed. usted está If bendecido. you got breath in your Si usted lungs, tiene aire then en you sus are pulmones, blessed. está bendecido. come on, do I have 5 blessed people in the house Ay, here ¿de today? ¿Cuántas personas Who bendecidas want aquí to hoy? give God some glory and clap your Denle hands gloria a Dios. and say, Pastor, I don't have everything that I want, Yo no tengo, pastor, todo lo but que I quiero, got everything that I need. pero tengo todo And lo que if I got necesito. everything that I Y si need, tengo todo lo que then necesito, I am blessed. yo soy bendecido. And so the Lord is blessing me Y el Señor me está right bendiciendo. now, oh, right now. Ahora. I said, the Lord is blessing Así el me Señor me está right bendiciendo. now, oh, right now. Ahora sí, ahora. He woke me up this morning. Él me levantó esta Do I got mañana. anybody who woke up this ¿A morning? quién se levantó I esta said, do I got mañana? anybody who woke up ¿Quién this se morning? levantó esta mañana? He woke you up this morning. Él te levantó And he esta mañana. started you on your way. Y te dio The el Lord comienzo is
blessing El you Señor right te now. está bendiciendo Give him a actualmente. blessing praise right now. Denle un I said, give him a aplauso blessing de praise oración right now. a nuestro Dios Woo! por su bendición. The Sabbath El sábado is a reminder es un recordatorio that you are blessed. de que tú estás bendecido. Do you like that? ¿Les gusta eso? Come on, let me give you the next one. Vamos a ver en la próxima. Second thing he did on the Sabbath, La segunda cosa que Dios hizo el sábado, sanctify. Él los santificó. Woo, you know what that word sanctify means? Do you know what it means? ¿Quieren saber qué quiere decir It santificar? means he made it special. Eso quiere decir que lo hizo especial. Every week when the Sabbath comes, Cada semana cuando viene el it's a sábado, reminder that you are special in the eyes es of un Jesus. recordatorio de que tú eres especial en los ojos de Jesús. In the eyes of En los Jesus, ojos de Jesús, you are the first and not the last. usted es número uno, no el número final. In the eyes of En Jesus, los ojos de Jesús, you are the head and not the tail. usted es la cabeza y no la cola. In the eyes of En los Jesus, ojos de Jesús, you are a winner, not a whiner. usted es un ganador In the y eyes no of in un the eyes quejador. of En los Jesus, ojos de Jesús, you are a champion, not a chump. usted es un... You are a champion, not a chump. Oh, I like it. Usted es un campeón y no un derrotado. And in the eyes of En los Jesus, ojos de Jesús, you are a victor and not a victim. usted es un victorioso, And no I- una víctima. And so I want to let you know tonight Así que quiero dejarle saber esta that noche even if your mama don't think you're special, que aunque su mamá no piense even que if usted your es husband especial don't think you're special, o que su esposo no piense que es you are the especial, apple of Jesus' eye. usted es parte de los And you ojos are de Jesús. special in the eyes of Jesus. Especial en los ojos de Jesús. And every week when the Sabbath Y comes, cada semana cuando viene el it's a sábado, reminder that you are a child of es un God. recordatorio de que usted es un hijo, Come on, where are the hija de children of Dios. God in the room here today? Are there any ¿Cuántos children que of God pueden here darle today? gloria a Dios por eso? Oh, I'm a child of God. Yo soy un hijo de Dios. Then he did one more thing on the Sabbath. Y una cosa adicional que Dios I hizo want el everyone to sábado. do me a favor. Quiero presentarles esto. Breathe in. Breathe out. You know what Respire that? adentro Do you know what y that's para called? afuera. ¿Saben qué quiere decir eso? That's called rest. Eso se llama descanso. That's what God did on the Sabbath. Eso fue lo que Dios hizo en el sábado. So every week when the Sabbath Así comes, que cada semana cuando viene el sábado, he just wants you to tú quieres que respire e inspire, rest. que descanse. Can you do that for me, everybody? ¿Pueden hacer eso para mí? Let's try one more time. Say Una vez más. Inspiren y expiren. rest. Descanso. Rest from your work. Descanse de su trabajo. Rest from your schoolwork. Descanse de su trabajo de la escuela, Rest from secular activities. de las actividades seculares And just let it be you and Jesus. y que sea usted con su Jesús So that it can rejuvenate your mind. para que pueda rejuvenecer la Rejuvenate mente, your body. rejuvenezca su And cuerpo, rejuvenate your y soul. rejuvenezca su alma, Because you rested on the Sabbath. porque usted descansó en el sábado. All right, here's the second lesson about the Sabbath. Miren las cosas que pasó en el sábado. Here's what I need you to know tonight. Quiero que sepan esto. What you need to know, Lo que necesitan saber, stay with me, everybody. I just got 10 minutes. Stay with me. I got 10 minutes. tengo 10 minutos, quédense conmigo. Jesus honored the Sabbath. Jesús le dio honor al sábado. Did you know that? ¿Sabían eso ustedes? Let me show it to you from the Bible. Déjenme enseñarle lo que dice la Biblia. The Bible says in Luke 4, verse 16, La Biblia dice en Lucas So capítulo 4 verso 16, it says, So he, that is Jesus, así que dice él, dice Jesús, came to Nazareth, llegó a Nazaret where he had been brought up. donde él había nacido. And then look at what the Bible says. Mira lo que dice la Biblia. It says, and as his custom was, Dice como era su costumbre, it says he went into the synagogue él entró a la sinagoga on the Sabbath day. como era su costumbre en el día del sábado. The synagogue was a church. La sinagoga en aquel tiempo era la iglesia. And notice what he did. Miren lo que él hizo. He stood up to read. Dice que se levantó a leer. Standing up to read is an act of worship. Levantarse a leer es un acto de adoración. What this means is that Jesus honored the Sabbath. Lo que quiere decir que Jesús le dio honor al And sábado. here's all I'm trying to say tonight.
Here's all I'm trying to say tonight. Y esto es lo que estoy tratando de decir esta noche. If it was good enough for Jesus, Si fue lo suficientemente bueno para Jesús, y'all ain't hearing me. no me escuchan, no me escuchan. I said if it was good enough for Jesus, Si fue lo suficientemente bueno para Jesús, y'all still ain't hearing me. no me han escuchado. I said if it was good enough for Fue lo Jesus, suficientemente bueno para then Jesús. family, I want you to know something. Entonces quiero que sepan algo. Then it's good enough for me. Come on, Es somebody. suficientemente bueno I para said mí. it's good también. enough for me. Así que es muy bueno para mí. Because I Porque yo want to do quiero the hacer things las cosas that Jesus que did. Jesús hizo. Because here's what I've learned. Porque eso es lo que yo he aprendido. Ain't nobody on this earth Nadie en este planeta walked like Jesus. caminó como Jesús. Ain't nobody on this earth Nadie en esta tierra talked like Jesus. habló como Jesús. Ain't nobody on this earth Nadie en esta tierra prayed like Jesus. oró como Jesús. Ain't nobody on this earth Nadie en esta tierra died like Jesus. murió como Jesús. Ain't murió. nobody on this earth Nadie en esta got tierra up from the grave like Jesus. se levantó de la Ain't tumba nobody como on Jesús. this earth Nadie en esta keeps tierra his promises like Jesus. mantiene sus promesas como Ain't Jesús. nobody on this earth Nadie en esta tierra gets me out of a storm like me Jesus. saca de la tormenta como Jesús. Ain't nobody on this earth Nadie en esta keeps tierra my mind regulated like me Jesus. regula la mente como And Jesús. ain't nobody on this earth Y nadie aquí en la tierra coming back for me like Jesus. está diciendo que va a regresar a buscarme And como so Jesús. if nobody can do it like Así que Jesus, nadie lo puede hacer como then Jesús. I've made a Entonces decision. yo he hecho And una my decisión. decision Y mi is decisión I'm going to follow es que Jesus. yo voy a seguir a Jesús. I said I'm going to follow Jesus. Yo voy a seguir a Jesús. And if he honored the Sabbath, Y si tú le das honor al sábado, then I'm going to do it as well. yo lo voy a hacer como lo hizo Because if it Jesús. was good enough for Jesus, Porque si fue bueno para Jesús, it's good enough for es me. bueno suficientemente para mí. Who believes the word of God in here ¿Quién tonight? cree la everybody? palabra de Dios? Amén, amén. You know, Jesus' disciples Los discípulos de Jesús also honored the Sabbath. también le dieron honor al sábado. Acts 13:13. Miren lo que dice Hechos 13:13. They preached in the synagogue on the Sabbath. Predicaron en la sinagoga en sábado. Acts 16:13. Hechos 16:13. They found a place of prayer on the Sabbath. Consiguieron un sitio de oración en sábado. In Acts 17 verse 2, Y en Hechos 17:2, Paul's custom was to go into the church or synagogue on the Sabbath. la costumbre de Pablo era de ir a la sinagoga sábado tras sábado. What word do you keep on seeing? ¿Qué siguen viendo ustedes? Sabbath. Sábado. Sabbath. Sábado. Sabbath. Sábado. Because even they understood Porque aún ellos entendieron that if it's good enough for Jesus. que si fue lo suficientemente bueno Come para on, Jesús, help me out. ayúdenme. If it's good enough for Si fue Jesus, lo suficiente bueno para Jesús, then it's good enough for. entonces es suficientemente I bueno said para it's good quién. enough for. ¿Para quién? Para mí. Come on, para give mí. God some glory in this room here today. Denle la gloria a Dios. All right, I got 6 minutes. Stay with me. Tengo 6 minutos, quédense conmigo. Here's the third lesson about the Sabbath I want to teach you. Tercera lección que quiero enseñarles a ustedes el sábado. I'm going to say something that's actually surprising. Y le voy a decir algo que es hasta sorprendente. And a lot of people don't actually notice. Y muchas personas no saben esto. But that's why you came to the Summer Blast tonight. That's why you came to the Summer Blast Y tonight. por eso fue que ustedes vinieron aquí a las clases. So that you can learn it. Para que podamos aprender. Here's what I want to teach you tonight. Esto es lo que quiero enseñarles. The Bible actually teaches La Biblia enseña that the actualmente Sabbath is not Sunday or Monday or Tuesday or Wednesday or Thursday or Friday. que el sábado no es ninguno de los días de la semana, ni el But- domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. But the Sabbath Pero el sábado sí, is Saturday. es sábado. Did you know that? ¿Sabían ustedes? Yeah, the Sabbath is actually Saturday. El sábado es séptimo día, el sábado. Okay, I'm going to show it to you. Se lo voy a mostrar. Somebody say, show me. Dígame, muéstremelo. All right, there's 4 ways you can know which day the Sabbath is. Hay 4 maneras de usted saber cuál día es el sábado. You can know it from the Bible. Usted puede ir a la Biblia,
You can know it from human languages. Usted puede ir a las computadoras en los lenguajes. You can know it from astronomy. Usted puede ir a la astronomía. Or you can even know it from the example of modern day Jews. O usted puede también verlo en el ejemplo de los judíos Now, I don't modernos. have all the time in the world to break it down from these four No places. tengo todo el tiempo del mundo para poder darle todo el desglose. So I'm just going to break it down from the good old Bible. Pero entonces lo que vamos a hacer es usar la Biblia. Now here's what the Bible teaches. Miren lo que enseña la Biblia. The Bible lets us know La Biblia nos deja saber that the day that Jesus died was a Friday. que el día que Jesús murió fue un viernes. That's why even till this day, Por eso es que aún hasta el día we de hoy, celebrate something called good what, everybody? por eso celebramos Does el that make sense, viernes, everybody? el Viernes Santo, Now, ¿verdad? take a look at this. Así que miren esto. The Bible teaches us La Biblia dice that the day that Jesus died, que el día que Jesús murió, which was a Friday, que fue un viernes, was called the preparation se day. llamaba el día de la preparación. Take a look at Luke 23, verse 54. Miren lo que dice Lucas 23 del 54 al It says, 24. that day, Dice, ese día which was the day that Jesus fue died, el día que Jesús murió, was the preparation. era el día de preparación. Now, here's the question, everybody. Ahora aquí está la pregunta. What were they preparing for? ¿Qué era lo que estaban preparándose? They were preparing for the Sabbath. Se estaban preparando para el Because the sábado. Bible literally says Porque la Biblia that literalmente the dice Sabbath was drawing near. que el sábado se acercaba. And so, family, it makes too much sense. Así que hace mucho sentido If the day that Jesus died was Friday, que si el día que Jesús murió fue un and the viernes next day was the Sabbath, y el siguiente día era el sábado, then it means quiere decir that the Sabbath is none other than Saturday. que el día sábado es el día de reposo. That's how simple it is, Así de everybody. simple es. That's how simple it Así de is. simple es. And so, what did the woman do on the Sabbath? Así que hacían las mujeres Take a en look el at it, día del everybody. sábado. It says they rested on the Sabbath Dice que descansaron el día del according sábado to the commandment. de acuerdo con el mandamiento. According to which commandment? ¿De acuerdo con cuál mandamiento? According to the 10 commandments. De acuerdo con los 10 mandamientos. Especially the 4th commandment, Especialmente el número 4, which says, remember the Sabbath day, que dice acuérdate del which día we de now reposo, know is Saturday, la cual nosotros sabemos que es and sábado, make sure you keep it holy. y acuérdate para santificarlo. If that makes sense to you tonight, why don't you clap your hands ¿Le in da the air sentido today? eso? Ok. All right. And then Sunday, Entonces el domingo which is the first day of the week, es llamado el primer día is de la the day semana. that Jesus got up from the grave. Es el día que Jesús And salió de la that's why tumba. even until this day, Y por eso es que hasta el día de hoy, we call it Easter, what, everybody? por eso le llamamos Ah, Easter. ¿Y qué? Oh, Okay. they didn't say it in Spanish. ¿Cómo do you say it? ¿Cómo se dice Easter en español? Domingo. All Domingo right. Santo. Excellent. And so it goes to show Así que pueden ver that the Sabbath day is Saturday. que el día del sábado es el día de reposo. And so how did it change? Entonces, ¿cómo eso cambió? It was changed not from the Bible, No se cambió desde la perspectiva de la but Biblia. human beings changed it. Eso alguien lo cambió. And I don't know about you. Yo no sé de ustedes. I don't want to follow human beings. Oh. I don't want to follow human beings. Yo no quiero seguir a los humanos que cambiaron el I día. want to Yo follow quiero the Bible. seguir la Biblia. Do I have somebody who wants to follow the Bible in the room here ¿Hay tonight? alguien aquí que quiere seguir la Biblia? You want to follow the Come on, let me hear you. You want to follow ¿Quieren the seguir la Bible Biblia? tonight. You want to follow the Bible. Quieren seguir la And the Biblia. Bible Y teaches la Biblia nos enseña that we should keep the Sabbath que holy. debemos observar And the el Sabbath sábado. day is Saturday. Y el día del sábado es el día de reposo. And so we should rest on that day. Así que debemos descansar ese día. All right, I'm finishing up. Here's my last lesson tonight. Terminando, esta es mi última lección esta noche. The last lesson I'm teaching you tonight La última lección que le vamos a is mostrar hoy, that the Bible teaches que la Biblia muestra that you and I que tú y yo will celebrate Jesus vamos a celebrar con Jesús on the Sabbath
En el sábado, when God makes a new heaven and new earth. cuando Dios haga un cielo nuevo y una Let me tierra show nueva. you the Bible verse. Les voy a mostrar el verso Because bíblico. everything we teach must come from the Bible. Porque todo lo que enseñamos tiene que venir de la Biblia. Isaiah 66 verses 22 and 23. Miren lo que dice Isaías 66, 20 y 23. The Bible says, for as the new heavens and the new earth, Porque la Biblia dice, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, which I shall make remain before me, says the Lord. la cual yo voy a hacer y estará ante mí, dice el Señor. Notice what the Bible says now, everybody. Miren lo que dice la Biblia, señores. The Bible says, so shall your descendants and your name remain. Así dice que también tus descendientes y el nombre de Woo! tus Now take a look at this, vecinos. everybody. Here's the money verse. Here's the money verse. Miren lo que dice aquí en este verso. Here is the money verse. Miren lo que dice aquí. Este es el verso del dinero. Now the Bible says, La Biblia dice, and it shall come to pass y vendrá a ser that from one new moon to another, de una luna nueva a una luna nueva, that means from month to month. de mes en mes. And notice what the Bible says. Miren lo que dice la Biblia. It says, and from one Sabbath to another, Dice desde un sábado a otro sábado. all flesh shall come to worship before me, says the Lord. Toda la humanidad vendrá a adorarme Amen, mes somebody? a mes Yeah. y semana tras semana. Amén. So let me break it down this way. Y voy a desglosarlo de esta manera. Family, I want you to know something tonight. I want you to know something tonight. Quiero que sepan algo esta noche. God is going to make a new heaven and new earth. Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra Are you nueva. looking forward to that day? ¿Están anticipando eso? When that day comes, Cuando venga ese día, everything is going to be different. todas las cosas van a ser There's diferentes. going to be no more hospitals, Así no va a haber más hospitales, no more medical bills, no más facturas no more médicas, funerals, no más funerales, no more cancer, no más no more cáncer, heart disease. Come on, no somebody. más problemas del No more corazón, violence, no más no fuegos, more hatred. Come on, no y'all. más odio, No more kids acting up. no más No more muchachos divorces. reacios, No more más heartbreaks. divorcio, no más problemas And de no more quebrantamiento, headaches. y There's no going to más be a new dolor de heaven and new cabeza, earth. un nuevo And cielo I y look una nueva forward tierra. to that day. Y yo anticipo ese día. Praise God. Gloria a Dios. Praise God. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. A new day is coming Un día nuevo va a venir. and everything is going to be Y different. todo va a ser You better diferente. make sure you are there on that day. Asegúrate de estar allí. But family, I want you to hear me carefully now. Porque quiero que escuchen bien. Though everything will change, Aunque todas las cosas puedan cambiar, one thing will remain. una cosa quedará. And the one thing that will remain Y la cosa que quedará, is our ability to worship God. nuestra habilidad de adorar a Do Dios. you know why? ¿Saben por qué? Because no matter where Porque no importa dónde, and no matter when, no importa cuándo, God is always worthy Dios of your siempre está worship. esperando tu adoración. Hey, come on, somebody. And so somebody is here tonight. Si alguien está aquí hoy, Say, Pastor, my bills ain't all paid, pastor, mis facturas no but están he's todas still pagadas, worthy of my worship. pero él todavía está esperando Pastor, mi I still got adoración. cancer in my body, Y aunque mi cuerpo esté but he's still descomponiéndose, worthy of my él worship. todavía es digno de mi Pastor, my adoración. kids are still acting up, Y aunque mis hijos but estén he's still worthy of my desconformes, worship. él todavía Pastor, I es just got digno laid de off mi of my adoración. job, Me han but he's soltado de mi still trabajo, worthy of my pero él worship. todavía está digno Pastor, de mi I don't adoración. act all right all the Y time, yo no soy but he's siempre, still worthy of my pero él worship. todavía Do I have está 5 people in the digno house de mi tonight adoración. who just want to give him some worship? ¿Quién le quiere dar Because adoración a God Dios? is worthy of Dios your es worship. digno de tu adoración. And family, hear me tonight. Quiero que me escuchen esta noche. This same worship Esta misma adoración will continue in heaven, va a continuar en el cielo, specifically on the Sabbath. específicamente en el sábado. So listen to me now. Así que escuchen bien. If you're going to worship on the Sabbath in heaven, Si van a adorar a Dios en el cielo then en you got to sábado, learn how to do it right now. aprendamos a hacerlo ahora. You got to learn how to do it Aprendamos a right hacerlo now. ahora. Oh, where's the pianist? No está el pianista. And so that's why the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. We're going to read it together in English, everybody. Vamos a leerlo juntos
En inglés. 1, 1, 2, 2 3. y 3. Remember. No, hold on. Come on, y'all some educated folks. Y'all can do better than that. Come on, we're going to read it together on the count of 3. 1, 2, 3. One more time. Remember the Sabbath day. Amen. Can we say it in Spanish? As I wrapping up. Pastor, can we say it in Spanish? Oh, we can say it in Yeah. Spanish. Sure. Digan conmigo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Thank you. Amen. On the screen Ahí en la pantalla is a picture of my wife. está una foto de la esposa. That's my beautiful wife. Esa es mi esposa My bonita, gorgeous dice wife. Come on, son. My amazing wife. Mi, She watching right now. Maravillosa. My wonderful wife. esa es mi maravillosa esposa. My wife and no other. Come on, somebody. Mi And no other. única esposa. And no other. Ninguna otra. And family, someone says she's gorgeous. My gorgeous wife. Mi bella esposa. I never forget right before I got married. Hallelujah, somebody. Oh. I'm the blessed one. I never forget right before, y'all got to let me finish this sermon. All right, let's go. I remember right before I got married, Me acuerdo antes de casarme, I went for premarital counseling. fui a consejería prematrimonial. You see, you don't just jump into marriage. You got to go to counseling. Antes de casarse hay que tener un poquito de consejo. And my counselor looked at us and said something. Y nuestro consejero nos miró y dijo algo. He said, Kojo and Liz, Dice, Kojo y Liz, así se llama ella, you guys should talk to each other every day. todos los días necesitan hablarse el uno al otro. You guys need to spend time with each other every day. Necesitan pasar tiempo el uno con el otro. But he said, once a week, Pero por lo menos una vez a la semana, I want you guys to do something. quiero que hagan algo. I want you to go on a special date with each other. Quiero que ustedes dos salgan en una salida especial And so el uno con el otro. I looked at the counselor. Yo le mira al consejero y dice, I said, sir, I'm broke. yo Why yo I no gotta tengo go on dinero. a date? ¿Por qué tengo que hacer una salida toda We la semana? talking every day anyway. Así que nosotros hablamos de todos modos. And he schooled me that day. Y él me dio una cátedra He ese said, día. because when you go on a date with your wife, Dice, cuando tú haces una salida con tu it's esposa, just you and her. es solamente tú y ella. No distractions. No distracción. No distractions. No distracción. No distractions. No distracción. And tonight I want you to know something. Esta noche quiero que sepan algo. Jesus wants to Jesús go on a special date with you. Quiere hacer una salida especial contigo. You can pray to him every day. Tú puedes hablar con él todo el día. You can read your Orar. Bible every Puedes day. leer la Biblia todos los días. But one day in the week, Pero un día a la semana, which is the Sabbath day, que es el día del sábado, which is Saturday, que es el día he de says, my reposo, son, my daughter, dice, mi hijo y mi hija, I want to go on a special date with you. quiero tener una salida especial Just contigo. you and me. Tú y yo. No No distractions. distracción. Don't let your work distract you. No deje que el trabajo te Don't let the distraiga, TV distract ni you. la televisión te Don't let distraiga, the school distract ni you. la escuela te distraiga. It's just you and Solo Jesus. tú y yo. And if you go on that date every week, Y si tú vas en esa I cita said toda la if you semana, keep that appointment si every week, mantienen esa cita toda la semana, then you will avoid burnout in your life. usted va a evitar el agotamiento. And so go on your date with Jesus. Es una ley. I said go on your date with Así Jesus que vayan a su cita con Jesús, by remembering to keep the Sabbath day. recordándose, manteniendo el día de reposo. Tonight, Esta noche, you've heard the word of God. ustedes han escuchado la palabra And I'm going to invite you to make a decision. y les voy a invitar a tomar una decisión. Because every time the word of God is preached, Porque cuando se predica la palabra de Dios, you can reject it, usted puede aceptarla, you can do nothing.
Usted puede hacer nada or you can make a decision. o usted puede rechazarla. So at this moment, cards are going out. My En friends este have cards in momento their se hands. están repartiendo algunas And tarjetas. they're passing out these cards to everybody. Repartiendo estas tarjetas a todo el mundo. And as they pass out these cards, Cuando pasen estas tarjetas, I want to invite you to make a choice tonight. les voy a invitar que tomen una decisión. Tonight you're here, you're saying, I need to start my relationship with Jesus. Esta noche quiero que digan, quiero comenzar mi relación con Jesús. I have no relationship with him. O no tengo ninguna relación con And it's Jesús. time to get back on track. Y es tiempo de encarrilarnos And I otra want to vez. start my relationship with Jesus Quiero comenzar mi relación con Jesús. by getting baptized or rebaptized. Puedes decir, siéndome bautizado o And I rebautizado. want to join a church family Y quiero unirme a una that familia de keeps the iglesia true Sabbath day holy. que enseñan el sábado verdadero. This is one of the churches that does so. This is a church that does so. Y esta iglesia hace eso We're mismo. called a Seventh-day Adventist church. Se llama la iglesia adventista del Every séptimo día. Saturday we worship and we keep the Sabbath day holy. Adoramos el día del sábado. I'm not saying we're better than anybody else. No estamos diciendo que somos mejores que We're nadie. just trying to follow Jesus Simplemente siguiendo lo que dice as Jesús. you are trying to follow him. Así como tú estás tratando de seguir a And so Jesús. tonight as you take that card in your Así que hand, esta noche cuando tomen esa tarjeta en sus manos, maybe the Spirit has moved on your heart. quizás el Espíritu está moviendo en tu corazón. Appeal singers can come on up at this time. And as the Spirit has moved on your heart, Así que si el Espíritu mueve en tu corazón, you're saying, man, I want to give my heart to Jesus. diciendo yo quiero entregarle mi I want to be corazón a Jesús. baptized or rebaptized. Quiero ser bautizado o And I rebautizado. want to join a church family that keeps the true Sabbath day holy. Quiero unirme con una familia que enseña el sábado verdadero. Or maybe you're here tonight and you don't have a church home, Y quizás usted no tenga una congregación but you de, know you de need a church iglesia. home for yourself. Usted quiere una congregación And you know para you need a church home for the su kids. persona o para sus hijos. And so you need to join the church family by being Si baptized. usted quiere unirse a esta familia de iglesia Tonight as you bautizándose, get the card, check off the letter A. llene esa tarjeta. Or maybe you're here tonight and you've already been baptized, O quizás usted fue bautizado. but now you want to join a church home. Usted quiere unirse a esta iglesia. You can check off the letter B. Usted puede poner en la tarjeta allí, If you're already baptized but you want a church family, en la letra E, si se ha bautizado con otra especially iglesia, a church that keeps the Sabbath day holy, quiere unirse a la iglesia que mantiene el sábado then you can check off the letter santo, B. puede chequear número 2. A church home is good. Tener una iglesia casa es bueno. It helps to keep you encouraged. Nos mantiene animados el uno al It otro. gives you spiritual renewal. Nos da renovación espiritual. It helps you grow in your life. Nos ayuda a crecer en el Señor. So go ahead and check off that card tonight. Así que chequeen, denle un chequeadito a esa tarjeta, por favor. Maybe you want to get baptized, or your kids want to get baptized too. Quizás usted se quiere bautizar y sus hijos se quieren Check off the bautizar. letter A as well. Denle ahí un chequeadito a la letra A. Now, brother, I want you to speak to those who speak Spanish and appeal to them real quick. Así que si mi gente hispana, si usted quiere unirse a una iglesia que guarda el sábado, que tiene la pasión de mantener las palabras de Dios y de seguir exactamente como dice la Biblia, no tenga miedo, denle un chequeadito ahí a la tarjeta y quiero que sepan que el Señor lo va a bendecir por su decisión, por su decisión. And for any of my Spanish speakers here tonight, Para mi gente de habla hispana, I want you to know something. quiero que sepan algo. We are starting a brand new Spanish-speaking church in this community. Queremos comenzar una iglesia hispana en esta A comunidad. church that keeps the Sabbath day holy. Una iglesia que mantiene And el we sábado want you santo, to be a part of this church. que observa el sábado y si usted quiere ser parte de esta iglesia, And so you can take your card así que usted puede tomar su and you tarjeta, can circle A or B darle un círculo a so A that o you B, can be a part of this congregation and we are going to worship right here. para que usted pueda ser parte de esta And we congregación. want you to be a part of it. Vamos a abrir las puertas aquí, Join the que church. sean parte y se unan a esta In iglesia. Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. And so tonight, Esta noche, if I have someone here tonight who checked off the letter A or B, hay alguien aquí que puso la letra do me A a o B. favor and wave your card like Levanten this. su tarjeta. If denle you así. checked off the letter A or B, Si usted do me a chequeó la favor and A o la B. wave the card. Wave it high so I can Ay, see. está muy bien. Wave muy it bien. high so I can see. Para verlos, para Why don't verlos. we give them a round of applause, everybody? Give them a round Un of aplauso a applause. estas personas. Now, for all of you who checked off A or B, Para aquellos que le dieron un chequeo a la A o a la B, we have over 100 laundry supplies today. tenemos ¿cuántos?
We have over 100 laundry supplies. Tenemos el suplido de lavar. So you don't have to worry Más de about 100 your de ellos. supplies. Ustedes no tienen que preocuparse por We have eso. set it aside for you already. Hemos separado todo eso You para don't even ustedes. have to stand on the line No tienen que ponerse en línea. because we have set it aside for you already. Lo hemos separado por And ustedes. so if you've checked off the letter A, Si chequearon la letra A, where's Vicky, Victoria? Is it your Vivian? Vivian, come on. You're going to be with Jackson here. If you checked off the letter A, do me a favor right now. si usted chequeó la letra A, hágame un favor. por We favor. have your giveaway set aside for you. Tenemos el regalo suyo. Ya. I want you to follow my brother right here and my sister right here. We have a Quiero que special sigan prayer. a mi hermana aquí. All my a A's, mi come on hermana. up right now to this person Todos right los here. A, los que Every chequearon la A, A, every A, come on síganla up a ella, right now. Síganla ahí. Right now. Porque Right now. All my A's, right now, right el there, just suministro right de there. lavandería All la my tienen A's, allí. right now. así sigan por ahí. All my A's, right now. Todos los que Let's chequearon go, la A. let's go. All Los- my A's, right now. En su tarjeta que chequearon el A, All my A's, any other A. Don't check off A and stay seated. Come right now. para recibir su suministro de lavandería. All right, God bless you, and God bless you. Dios le bendiga, Dios le bendiga. All right, Vivian, you're going to go with Elder Jackson. Ok, Vivian, We're ready. van a seguir por ahí para buscar el suministro. Any other A. Si alguien más chequeó la A, Okay, if you checked off B, si usted le dio un chequeo a la see B, my friend Maria right here? aquí, You're going to come and follow my friend Maria. Maria, come and stand where Jackson was standing. siga a mi amiga aquí. Yeah, give him a round of applause. All Un my aplauso B's. para todos los que chequearon la B. Right now, you want Lo to ve. be a part of a church that keeps the true Si Sabbath quieren holy. unirse a la iglesia que mantiene y observa el sábado We're starting verdadero, a brand new church for you. a esta All iglesia my que está B's. comenzando, todos los que All chequearon a my la B, B's. All my B's right todos now. los que Let's chequearon go. la B. Any other B? ¿Alguien más que chequeó la B? All right. All my B's. If you checked off B, okay, you're going to need a bigger room. And so go to the room where Jackson is and tell Jackson to go into your room where you are. All right. All my B's, follow Maria. Don't go to the right or Sigan left. a María, Follow todos los B. Maria. Síganla a ella. Follow the leader. Amén. Amén, amén. Cándido, si quiere, para que le ayude. All right. Our time is done for today. Ya hemos terminado esta noche. All right. Were you blessed by the summer blast tonight? ¿Fueron bendecidos hoy? So, hey, when are we going to see you, everybody? ¿Cuándo nos vemos? And tomorrow, what do we have for the Tomorrow. community? All right, fantastic. So at this moment, I want to call the, well, I'm the only one here. So here's what we're going to do at this time. I'm going to say a prayer for you. After I say a prayer for you, I'm going to invite Samuel to come on up. He's going to give you instructions of how we're going to be dismissing you. We will dismiss you row by row. Do you have that white ticket, the one that says laundry? You turn that ticket in, and you get your laundry supply for your household. You get food for yourself and your kids, and we will see you tomorrow. So Voy a let me hacer una oración, dice el pastor. Antes de irse, den sus tarjetas para que puedan recibir su suministro de lavandería. Nos vemos cuando? Mañana. Tomorrow. All right, so let me pray for you right now. Ok, vamos a orar. Let's bow our head and close our eyes for prayer. Inclinen el rostro y cerremos los ojos. Dear God, thank you for every person who has come for the summer blast Damos today. gracias, Señor, por cada persona que vino aquí hoy. Bless them, I pray. Bendícelo, oro. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen and amen. Amén, amén. So stay seated, Sam. Okay, Sam. If anybody is in the lobby loitering, they need to come on inside. If anybody is in the lobby loitering, they need to come on inside.